yesabatha yemini yesabatha mayibenhle kwabangcwele isandulelo sesihlabelelo semthandazo yesabatha yesihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Sisendabeni enkulu la kulomzi wekhala emphefumulo owakhiwe unyazi lezulu. Unyazi lezulu tabankulunkulu alukhethwanga umuntu. Ngekho umuntu walikhetha lazalwa lungakafika emhlabeni ukuthi liyoba unyazi. Amen. Ngisho encwadini lukhona uma ufunde encwadini lukhona unyazi kwabasezulwini. Lapho lokunazarete kuphuma khona kuJesu Kristu leta buzofika kushebe ukhona unyazi ezulwini enkonkosi. Ngakho-ke sizocela kubantwana bakaNkulunkulu angazi bashumayele ekugcineni kuzofanele siyilungise le ndaba yabantu abakufuneka bakhulume. Awakhulunywa amangala. Ungayikhuluma into okungeyona futhi ungayikhuluma into oyingathekisayo noma wakhe into oyitshelwa abantu ukuthi ozoyikhuluma la wone umuzi kaNkulunkulu wone lento kaNkulunkulu engaka lo muzi kaShembe nalo lokhala emphefumulo alifunwa abantu ngabengalazi ukuthi yini. Bayalizonda balifuna khona bangalifuni mabe ngalifuna bafuna uShembe. Ngakho-ke wena uma ukhuluma into okungeyona uthayisele ekuthini lento ayilungile uma uyikhuluma lento ingena la kulento beyithola abantu bethi nebona ke indaba esekhala emphefumulo yenza ukuthi itwana abantu bakhuluma into okungeyona. Ngakho-ke ayikhuluma into okungeyona la khuluma into ayithunyini. Ngakho kuzosiphoqa manje ukuthi abantu abashumayeli bababone ngaphandle eze ukuthi uphetheni umuntu ozokhuluma asho abashumayeli ngiphethe ukuthi nokuthi hayi lokho akufanele kusuku lokhu kufanele noma kufanele ngoba kufanele ukuthi ukhulume into okungeyona la ephoqe isonto. Khuluma into okungeyona kanti awufanele wena ukukhuluma izinto okungezona ezana. Khuluma into ayithunywa abakini, khuluma into ayithunywa uShembe ngomuzi lo wasekhala emphefumulo. Ngayibonga Nkosi. Yona into efuna uyikhulume leyo ekhala emphefumulo hayi enye
eyokuthi ukuthweni umuntu utheni kuwe ikhala kini ubone niqoqene nomndeni kwakwenzekani inkomo yenza ukuthi abantu benza ukuthi haya khona ukuzokukhuluma la yana kubashumayeli ibona bazoluleka ukuthi leyo nto ichaza ukuthini simbone sihleli sihlangene ekhaya ukuthi konke lokho asikudingi thina la uyoya kubashumayeli bakuchazele lokho kuyini wena kufuneka ukukhuluma umuntu ozosukuma manje ozothi abakithi batheni ngekhala emphefumulo amakhosi asezulwini atheni ngekhala emphefumulo hayi ngokunye okunye kukhona nje kufuneka ukukhulumela okunye ungakukhulumi nje la okunye akudingekile la oya kubashumayeli uze ukuthi lento engiyibonile nje kwenzeka kanjani uchaza ukuthini bese kuchazela abashumayeli bonkosi ngakho ke laba bazosukuma bazoba bathathu babuyele ngapha inhlayisuthi leyo ephethe inkulumo abayithulwa abakubo ngalomzi ephethe inkulumo eyithulwe abasezulwini ngalomzi kuphela hayi ezokhuluma udaba layo ezokhuluma udaba layo yokuxoxa kubashumayeli hayi la izoba 3 ize ngapha nengudlungudlu ngapha futhi uJamengweni naye bazoba 3 abazokhuluma lokho abakuthunyiwe hayi okubi abashumayeli uma ephethe inkulumo uyosukuma lapha emekhona ahlabelele mase kufika umbhobho sicela nqamuke mase kufika umbhobho kuyena ahlale endabeni mayibonkosi nomvangeli ngokunjalo nomkhokheli ngokunjalo nenkosazana ngokunjalo isukuma lapha imekhona ihlabelele kufika umbhobho inqamuke ihlale endabeni abeyokwenza njalo inkosi yoba kusisi umuntu usho indawo asuka kuyona ukuthi ngiphume endaweni ethile enkosini ethile usibanibani wakwabani endaweni ethile enkosini yakwabani kuphela hayi ethempelini noma kumshumeli bani noma kumkhokheli bani cha endaweni ethile usibanibani wakwabani endaweni ethile ngaphansi kwenkosi bani bokuphela phelele mawunjalo ke nami nenze njalo inkosi yosikusisa amen ngikongezwe igama ngokwami noma sisakela kanjani ebhula inkomazi ngoba ngomoya inkosi espethe indaba ezintsha umzulu kwavusa inkosi kuvusa indaba njani amen abantu benkosi ngibone indaba enkulu ilele emasontweni adlulile uthi ngibona umuzi omkhulu engazi ukuthi kulaphi lapha bangubuka lo muzi kungathi ngiyasondela kuwo ngizama ukuthi ngifuna ungena kungathi iminyango yakhona noma izivalo zifana nesasekhamba ekamleni lamakhosi ekamleni bese bakhona ngathi uyangivina wathi umlungu uthi hayi ngithi naye kuleka athi abantu wena bese ngiyavula bantwana benkosi manje ngiyavula ngithi manje ngiyalunguza ngiyafika ukhona iboshwa la ngaphakathi ezimbalwa nje engathi kuyasetshenzwa khona namaphoyisa afake camouflage bayazi abantu camouflage bezobaqhubaka ungathi kuyasetshenzwa la beqethula le ndawo inkulu kakhulu le ndawo lomuzi lo ngaphakathi uyaqethula ngathi kuzopendwa sengithi mina usho ukuthi-ke angifuna umfana wami kuba asebenzi umsebenzi kawazi ukupenda bathi hayi indawo leli usebenziboshwa neziboshwa eningi ezofika esongena lapha manje ma wena uthi ufuna ingane yakho iziboshwa ziyambamba umuntu wesilisa osenekhuba lomesifazane ngoba njengavalele kodwa uyabona le ndawo ilungisela ukuthi khona bazongena bayasho bathi iziboshwa ilungisela wala udluleke insuku-ke uthe kuzothaka kube izolo bantwana benkosi bese ngithi ngiyadlula kwenye indawo futhi engathi umuzi futhi engaqondi ukwenzakalani ukuthi hathi unkosazane lulaphakathi lukhathela abasani manjeni lufake iphuzu labasani manje lapha phakathi bese ngivuka uphoyisa-ke kumele abantwana benkosi bengiphoyisa inyanga engazi ukuthi baphinda kanjani lokuphoyisa more than 20 years ngiyiphoyisa la e-CP ngihamba ngiqondile ngoba benasi isiboshwa ukuthi isiboshwa lesinhlobo linabona bengikhathazela nangodolo ngidluleke lapho bantwana benkosi uvuka ukuphoyisa kumina mesithi ake ngingene kule ndawo ongathi kunemihume la yamaphangi kunendawo enje enkulu engazi kwenzekalani ngingene ngithi ufuna ukubona ukuthi ngiyabuza ukuthi lwenza njani kodwa kuyavuka lamaphakathi ngithi ufuna ukwenekelela lokhu uvuka uphoyisa lo benginabo namanye uphoyisa kusekhona kakhulu ayezango ngoba bafakwa sabamukela bantwana benkosi amen
manje ngena laphakathi umuntu yabo ungathi ngabendela ngathi amaphezulu isekumsindwa noma ngaphansi kase manje yalunguza ke nalo uthimo lenkosazana lokho ngawashini lokho nethimba elithize labaseshi yaseshwa manje kungathi ngeke ifunakalayo kakhulu esizokufanele ezoboshela bamama uzibambelele uqobo lakhe ithimba lakhe abaseshi laba ufaka private ingwezi private ukuthi lokho kuzifake umjini lizibambelele noqobo ngiyafuna uyabona khona ingosho isimala ushilo lomaphandle ukuthi ngikhathela wasana ufaka imbuzi yonke into manje uthi ukuzazana bakhala benkosi ingakho mase ngiyadunguza ngithi kunesakhe ubaba uthumela uyaveva uthumela kakhulu uthini kakhulu mase ngiyadunguza ngithi ngiyadunguza ngithi ngithethe isimama nami ngithumela umphoyisa ngifumlelele mase ngiyangibona uthiko lumali luthi phezulu ngiyangibona mase ngishaya isayini bantwana benkosi le abafana luthi kanti njengoba ningibona luthi mase luthi hayi mase ngiyahleka ungikhombisa ukuthi baba khonkinga uhamba kahle kakhulu yabona yabona isikhathi inkosi kusenzweni amen inkosi kusesuphala ngomngane igama uNkulunkulu isibongo akahlabisa endaweni yakahlabisa ngaphansi kwenkosi ubaba uDJ Hlabisa wahlabisa sekhaya umama ngilesona sibonakaliso lana ngamaviki nje amabili ngifikile lapha ekhaya lemphefumulo ngezwe ekhaya lemphefumulo ngathi ngicina nami ngikhona ukufinyelela ukuthi ngifike la uza kwami uqala ufika la ngaba nesibonakaliso ngoba ngingakuvela ukuphupha nje into engimangele ngathi mangilele ngaphupha ubaba uShembuyazi bezulu ngaqala ukumphupha ngoba ngangamphupha ngakule minyaka engikhombisa ngikhanda idokodo kodwa kulokhu kwahluke kakhulu ngoba ngamphupha sengaphakathi esempelini masengaphakathi esempelini ngangcwele sahleli nje kanje ngoba hleli egqoke ujiba lomhlophe nesipika ehlemphathi wabangele kukhona abaphathi nje phakathi esempelini ababethetha kukhona ababekade bemthethisa ngathi khona la ephazame khona manje naye elokhu ephendula bemtshela ephendula emveni kwalapho ngase ngibona umayi omdala usaphinde emhlabeni mangimbona etupheni nginikeza isikibhe esibuhlophe usengitshela ukuthi angiphuthume engaze ngibe late ngase ngiphelele umsebenzi-ke bangcwele ngaqala ukuthi hawu ngafike nesibonakaliso esikanjeni into ngibani ukuthi ngizovuka ekuseni ngiphuthume ekhaya emphefumulo ngithe ngisabuka njalo kanjalo esibonakalisweni ngase ngibona abantu esempelini ngaphakathi besonda ngambona ukuthi uyangikhombisa ukuthi lokhu ngibuka ifoni esikhathi ekuze washayisele yini engisayela khona ngase ngivuka ngigijima ngiza lapha ekhaya emphefumulo uma ngifika ekhaya emphefumulo ngifika kuthiwa hayi inkonzo kanani isidlule ngase ngibona ukuthi umalume ukhuluma indaba yale nkonzo ukuthi akumele ngiphuthi ibalulekile inkonzo yasekuseni ngavuka ngathi lapha ekhaya ngabe sengifika ngisebenza usuku lami lokuqala ngasho nje ukuthi ngiyaqala ukufika ngasebenza ngase ngibuyele endlini lapho engiqashe khona ngoba ngihlala la eMorile uma ngifika endlini sengilele ebusuku umama ngasho ungasamncane bangcwele ngasamncane kakhulu ngasase-primary ushona kwamama ngathi nje nami ngahamba naye kodwa-ke ngasinda ngihlahla manje sengihamba emhlabeni ngingakaze ngambona ngesibonakaliso kodwa ngathi uma sengifike ngasebenza lapho ekhaya bangcwele sengisendlini ngilele ebusuku ngambona umama mangimbona umama ngimbona ngizongena endlini mangingena endlini khona umbala ongilandelayo ngingade ngijwayelene nabo bese ngizizile ngasemhlabeni bangcwele ngiphuzile ngabhema ngaqamba amanga ngozobuyeni bangcwele manje umbala sajwayelana naye ngalezo ndlela semase ngibona ngene endlini mangene endlini ngangilandela umbala ngamtshela ngithi ngiyalalela mfowethu ungangilandeli ungangena endlini mana ngaphandle mina ngizongena endlini bese ngiphuma ngoba ngifuna umama ukuthi esibone ukuthi uyangilandela hayi sesanjalo bese ngingena endlini ngithi usele ngaphandle ubana kanti uyaqhubeka uyangilandela ngisema ngithi ngiyangena ngivula umnyango leli ikamelo lami umnyango lana uvulekile lakalelo abantu abakhuluma ngekhala emphefumulo basukhuluma ngento eyenzeke emakhaya kwasha kwacina kodwa abakhulume ngekhala emphefumulo sho njalo salulandula amen ngithema sengivula umnyango ngase ngimbona ungaye vuke ngibuka bekho ngibhlume bangcwele
ngase ngibuka ukuthi shuthi kumele ngibuye ngizekhala imphefumulo uzosebenza ngabuya ngazosebenza sesikhamba isikhathi bangcwele ngase ngiphinda ngiphupha bangcwele ngiphupha kusetshenzwa ekhala imphefumulo ngiphupha unkosana likaNdlovu esisebenza naye khona la ekhala imphefumulo ngiphupha sila ezansi la kwasha khona amathuluzi ngathi siyophumela ngale ngaphandle siyasebenza laphana sisebenza sengibona abantu bahleli phansi ngibona abashumayeli begqoke uNazaretha khona bagqoke uNazaretha kube khona nabantu abangayigqokile uNazaretha uma ngibabona laba abangagqoke uNazaretha sebengibuza ngoShembe ukuthi uShembe ulokhu umuzi kaShembe unawo umuzi uShembe ngase ngichaza ukuthi uShembe imizi yakhe yonke lapha khona kunethempeli khona kaShembe abachazela into eziningi mayelana noShembe ngoba kade befuna ukwazi ngoShembe okunye bangcwele mina ngabona nalomkhulu ngangithi ngizoya emsebenzini ngangizwe kwi-interview ngangiyozikhala imphefumulo uzosebenza ngithi ngizovuka ngiye kwi-interview kwasekusile sekumele ngiye kwi-interview ayingavele ngagula bangcwele ngangangisaya kwahamba isikhathi ngase ngibuya ngizikhala imphefumulo uma ngifika ngafike ngasho ukuthi hayi cha kunomkhuhlane ngikhula ngigcine ngiyekile kwi-interview ngibona umkhulu bekade esebenza base bengitshela cha usho ukuthi wena kumele uzosebenza ikhala imphefumulo ngiyabonga bangcwele Mabekude makuthandeke kwabangcwele. Mina ngumusobantu wabasikhakhane endaweni yaseShowe kaZulu kwesikaMpungose isigodi isifuna ngesigodi ke ngemaqeleni eHlanzeni bantwana bakaNkulunkulu njengoba ngikuqilela phakathi kwalo muzi oyingcwele ngimncane kakhulu emndenini wakithi wasikhakhane njengoba ngikuqilela abantwana bakaNkulunkulu kufike insizwa yakwaMpungose ngesibongo kwaMpungose ke ngesibongo lesizwa eyaseKhabomame ifika lesizwa uKhisimuze ekhaya izosibikela isibonakaliso salomzi oyingcwele walapha ekhaya lomphefumulo esiphethe ngathi nangalomzi wakithi kwathulekuka ithi umzi wakithi ke kwathulekuka indlu kababa omkhulu yathi lesizwa yakwaMpungose ngiyacabanga ukuthi ikhona lapha ngaphansi kwalomuzi ngoba iyakhoza la ekhaya iNazaretha ngiyacabanga ukuthi lokho ukukhuluma kuza njengoba ngikuqeleke la manje amen nami ke njengoba ngilapha nje ngikhambi ngedwa nginabafowethu abakhona kunabafowethu nabakholwayo abakulo Nazaretha enginabo kunabafowethu futhi nabangakholwa abathe basuka ekhaya sabonisana ke nathi njengozalo ukuthi cha mase ifikile inkulumo isuka la ekhaya asisukuma sihlanganise nathi sikwazi ukuntontoba uNkulunkulu asithwale lendlu zilithwale size sizofika ngaphansi kwalo muzi oyingcwele manje le Nazaretha akhona ala lapha kithi kwathulekuka ukhokho wethu inkinga esibhekene nayo ingwanda esibhekene nayo ukhokho wethu wahambela empini wasala empini baba sonke njengoba sila sithole imithwalo enjalo bekucelelwe abantu abaphiwe imfihlo ukuthi uNkulunkulu abambele imfihlo thina abanye abafana nami nawe sidinga indlela yokucela uNkulunkulu ukuthi asiphe indlela sikulalele ukukhulunywa abantu ukuthi kuyaqondana nokwakithi ikhambi ke lona atshele lona lomntwana obulelwe nakimi liyasebenza mawuzolanda umlando wonke umuntu osukuma nandi umlando kube iningi labo lafela ezimpini zasemandulo akekho umuntu osibongo sakhe singafelanga empini thina silalele eqala ukuthi uShembe lo muzi njengoba wakhile uwakhela ukuthi uzolapha kanjani imphefumulo yabazali bethu eyafela empini lokho kubekayo manje sicela nomuzi wokubuza abashumayeli sicela indlebeke ukuthi ulalele bazokuchaza abashumayeli lokho bese sikunikelela ngesikhathi ithuba laba abantu ababenenhlanhla ukubulelwa uNkulunkulu abatshela ngemfihlo ngale kwethuna uze nathi silapheke singatshelwanga amen
ngibingelela isihlalo sasezulwini, ngibingelela abaqoqa ngehlalo zabo, lo khulumayo umamkhulu la emzinyathi ubaba umqoqa bangcwele abahle basezulwini ngonyaka ka-2020 bangcwele ngilele lapha mina ngingazi kwafika ubaba mkhulu wabuza wathi udlaleleni ungalilandelanga unazi lesulu engithatha ubaba mkhulu ngathi uzongithatha ngingwabe ngakhala ngoba kumanyakazi umhlabathi uyakepeza kunyakazi inhlahla kunyakazi intaba ngithi ngiyambuka ngasabuke le ndoda ngithi ngikhuluma nayo indoda ithi yeyi awuzwa yini ukuthi ngikhuluma nawe uthi bangcwele abahle wathi ngithi landela unyasi uye la elukhona ngathi mina lungepho thi sethafankapho ngathi angiyazi indlela wathi ngithi qona thatha imithwalo yakho uhambe umlandele bangcwele ngabopha ngawumsombuluko wathi lalela ukuthi ngithini kuwe ngithi kuwe thatha iphepha thatha ipenyi bhala ngithi kuwe Manazareth amahle lenti siyabuya bengikhona ephakathi njengoba ngimbuza sisethephakathi bengikhona nakho manje futhi yabuya loshi nami bengikhona ngesikhathi bengiqhamukela phakathi la ekhaya le Mnazaretha esigqoka yathi inkosi yamakhosi uBombela wathi le Mnazaretha akusiyona yakhe wathi le Mnazaretha ine barcode wathi yena uyofika yena athatha ukhalinga wakhe wathi ngabe le khalinga esigqoka mama negaba zawo zingaki izigaba mawuthatha ubheka umama esegqokile bala nawe phela u14 wathi mntanami ngithukuwe njengoba ngababekela ingubo yami ngabashiya emhlabeni ngimthatha mina ngithatha ingubo yami ngabeka u7 ezansi kwankaba ngabeka u7 ezansi igabagaba zilezi esengqoka ingukhumbulo wathi le ngubo abayigqokayo akusiyona yami sebengubo yenkonzo inebhakhodi mntanami kumina Manazareth amahle wayesethi mntanami ngisiza thatha ipeni uthathe iphepha ubhale usengiyazi lesulu ngathi mina hawumkhulu ngiyamsaba ubaba ngiyamsaba unyazi lesulu angikwazi nokumbeka wathi mntanami wathi lalela wathi ungafuni wathi insuku zakho ngizozinqumula emhlabeni Manazareth amahle ngiyaqala ngizogijima ngoba ngimtshelile lo Mnazaretha ngokuyile izolo ngoba ngiphosa yena ubaba lathi ngifuna ukukhulumile ngathi ngiwathi ufika unyazi lathi unyazi ungathula yini isikhathi esingaka unikela ngithi ngosize ngangazi mntana ukuthi ngizokutshela mina ngangazi ngizokufika ukufika usiyochuma phambi kwabantu Manazareth amahle ngithema ngilele wafika isibonakaliso ngoba nawesinkosi Manazareth ngiyabona unyazi lezulu awukhethana ubheka kancane nje Manazareth amahle kuthiwa unyazi liyasinda bangcwele ungambona ephethe ihlangu wena esehamba uhamba laseKenani uhamba lakoJanuwari Manazareth uziphethe zenko lezi zihlangu ziyisihlanu uphethe ihlangu zikaBombela uphethe ihlangu zikaMkhululanga lamalanga uphethe ihlangu zikaMkhulunyanga yezulu uphethe ihlangu zikaMthula Magosazana uphethe ihlangu sakhe kuthiwa Manazareth wonke umhlaba amaguma nomhlaba abangaphansi kwababunyezi lezulu abanikelela isihlangu benikelela u10 rand ekusukela eLdodeni uhambo umqabendela bese ufaka inhlambulunga base wasuka esithi ngosi khumbula mntanami ukuthi njengoba bengihona nje abahleli kahle bayenyakaziswa kunabakhunkule abangafuni bephile nabo kube yilona abafuna ukuyiphatha indawo kanti indawo akusiyona yabo indawo ekaShembe Manazareth amahle kwathiwa noma ubani ophansi kanyazi lezulu akanikele isihlangu 55 rand abasuba nenhlambuluko yakhe eshumi wayesethi kuba mntanami ushadile mntanami ngangiphosa kuzo zonke indawo uphuma ungene
ngahamba ngakubona ngathi mama wathi uthini mntanami ngathi ma kuthiwa esimnangise kuwe imali anginayo ungcono nje ngifuna ukuthenga amasi njena manje angazi ukuthi ngizokwenza njani ngiyathanda ngemhlanganweni kodwa angazi ngizokwenza njani wathi mama hawu mntanami naku 200 amagibela like nani base bethe basezuleni mntanami sizakuwe sizobika ukuthi ngabe sihlale kanjani la nesihleli khona awuzobuka ukuthi ngabe sihleli kanjani mana ngithama khona base bethi mntanami naku ukuthi singiphathisa khona lemkhele eqhokwayo lemkhele kusiyo lemkhele yethu khona lento esingayifuni lemkhelo leludlu ukuthi ngapha ngemuva lithi ukuthini lesidlubudu ngesingemuva ngaye naluphi uphaphu esiqwini ngabe naluphi uphaphu ehlathini sifuna imkhalati thina nabasenjalo asifundi lento sashi imkhalo yethu thina mana zathi ngithatha isisho ngiyaqela mana zathi ngithatha isisho esasizini lemkhala nifaka nyazi ngiyajabula futhi ngibona iphezulu lapha ikhona ushaya inkeleni ngalesizulu buyile lemkhala ngakaphomela uphomela unyazi lesizulu amen unyazi lesizulu uphomela bangwele amen ngicela ukuthi makhosana ke zamani noma nithanda kangakanani ekuthathele izidlubu zenibeke mina basho kanjalo bathi abazazi ukuthi la lumpu uphaphe esiqwini abazi ukuthi la lumpu uphaphe ehlathini bathi bona bafuna imkhala yabo bona abayishiya injengoba injalo senikosi ngithathele lekhenza amen ngibona umpumelelo ugozi emthandeni ebandleni ngaphansi kwenkosi uGumede Malazaretha kade lezo 14 ngoba sengikwenzela ekhaya emphefumulo ngenxa yenkinga ngase ngiyahamba ngaye ekhaya bangifike ekhaya akuphela mzuzu ngisathi nje ngisaqamba la wakhuluma ukhokho wami wakhuluma labantu bami kodwa ekhuluma ngalo ikhaya emphefumulo uthi ukhokho wami sheshisani ngithembele kunina njengoba ukhokho wami wayelapha imali yami ngithi ngizoqala nami ukulungisa ingazakhe ngifike nayo imali la wafuka ilahla la wathi ufuna inkomeni ihamba ngamasonto ayile mali ngentata ukhona ukwaba umshumayeli ekhuluma lokho umshumayeli umgobhozi manje uthi sheshisani ilungise lento wathi matabami ekhuluma nabantu abambili kanjani ukuba ngithengi nathi wathi ngiyanicela ingane zami ungaweli ephume ekhaya emphefumulo ungaweli usengazile ekhaya emphefumulo ungaweli uyaqoqa wenza zonke ipike lakhe yonke into usenzela thina uma ngisebenza usengiyasikhipha lelo khathi wathi ngiyanicela batabami uma ngabe ngitshela nilalele wathi yabona uma ngabe lesisimalo njengoba uma uthola isimali ekhaya emphefumulo wathi lenze ulithi nathi nasivula afike iy'lwane nase ngiphatheka kabi ngingaphatheki kabi usheba ekaningi into ebhekayo inkinga lezilwane usengazona iy'lwane usuka amaqala ethu impumbu uyithatha laphinda lalothi ifike ijiye endlini ngoba amaqala ethu ajika amaqala ethu abe iy'lwane ngiyanicela-ke manje izinto ezo ngenzenze lutho ngiyanicela-ke batabami ngoba ungawenu imlaleli ungawenu uyantshela wathi ngiyantshela ngicela ukuthi ngingayithengi leMnazaretha bakama ngoba ngiyambona ukuthi khona lo mntanami omlento wakuthengayo wathi uMnazaretha wasesigobhweni lo wathi ngingawuthengi noma ungawena entshela nje ngingawuthengi ushile unyazi lezulu lathi uMnazaretha wasesigobhweni ngingawuzamile uzama ukuthenga ngiyacela-ke batabami nisheshise ngiyacela uNkulunkulu unyazi lezulu lingikhumbule lingilandele abantu abami phesha kwey'lwandle ngiyacela uNkulunkulu wasephakeme khuluma njalo yena ukhokho wami angilandele abantu abami abasephesha kwey'lwandle ngimceleke iy'ngane zami mina ngithemba linina akekho umuntu engithembela nina ngiyacela nalo mntwana lowo la ekhaya ohluphayo iy'ngane zami zonke lezi ngabe ngiyambulala kodwa ngoba sengabulala kakhulu angisafuni igazi kodwa
ngizomqondisa ngeke ihlukumeze ingane nengane ngiyithathile igami lapha kadlamini ngizathi ngomthethela amacala kodwa ngeke ihlukumeza nje uyayihlukumeza nje ingane futhi-ke lengane ngiyayicela lomntanganile ayikhohlwe yena awulolobambo lwayo unenhliziyo evuthe endoda kadlamini uma engenenhliziyo engezingane ngamlandeli umntanami ukuthi ilusi ukwenze njani ngoba ngiyithathile ngeke ngizonika nani batabami ngizoninika umendo kodwa ngingawujahi yebo bathi ngingawujahi umendo ekhuluma nabantwana ngingawujahi umendo ngizoninika umendo ngiyacela ukuthi lo msebenzi futhi uzoninika kodwa manje awugeziwe ingane awugeziwe ngifuna ukugeza ngigeza alababulala ngiyangicela-ke ngangami ngiyacela uNkulunkulu wasephambili uNkulunkulu ngiyangizwa ushembe uNkulunkulu angize ngazami ngithi ushembe uNkulunkulu uthele usenjalo wathulela isikhashana wasethi ngiyiselililo yabonga Thixo asingazame esangweni ushembe usenandile phesha wenani asinako usifusi uphethe ikhanda lakhe wahambe enquliwe wabangana phetheni yashaka ushembe usemthathile uphethe ikhanda lakhe nomzimba wakhe wathi lolo atweni ohambalela umndeni ngoba ufaka uJohaneze wathi ushembe kuphela ungangena la wathi ushembe usemlandini wathi mzukulu ngeze ukuthi ukhathele iphuma kodwa ngiyancenga mzukulu wami hambe phela nomfumulo uhamba ngoba ngeke ungekho wena alingeke wena wathi mzukulu wami uyahamba ebusuku manje sebusuku wathi kodwa sathi uhambe uyolanda ney'ngane zami wathi ngiyakubonga ngasezulu wathi ngiyakubonga uNkulunkulu ekhaleni phezulu wathi ngiyakubonga sibonke abadala wathi besiyobonga abantu ngasezulu wathi ushembe usengibekile nangakala ngavula ngahamba ngafika ekhaleni phezulu ngemangena umthandazo wokuvuka wathi yabonga wathi ngiswele imlomo ubonga ulwazi lwezulu wathi yabonga ilanga wathi abantu baphatheke lapho ngesimali wathi usebenza ngalengane ekhaleni phezulu iyona enza ushembe wengandelezengane zampezolelane wathi engane ikhande ekhaleni phezulu wathi imlomo iyayenza wathi ney'nhlizelo wathi kabe ngithethela ngoba kulami inkosi ukusiza amina amen inkosi yakithi ebuhleni bokuphakama unyazi lwezulu siyabonga abakhonzi abahle basezulwini ukuphiwa inhlanhla yokulizwa izwi likaThixo uma efika emhlabeni ngicela nami umvelinqanga unyazi lwezulu afihle umngane bami abese ngiphela izwi lokuthi nami ngibeke emva kwabantwana babo abebehlambukela emndeni yabo ushembe unyazi lwezulu usakhele inkundla emhlabeni yokuzohlambukela abazali bethu njoba silapha eparadise sizohlambukela bona abazali bethu ushemba bese bathatha ebafaka lapha kuloya mfula wakhe awethi igama wathi ikhala emphefumulo mina nawe ongaphiwanga inhlanhla yokumbulela imfihlakalo yakhe ushembe ngeindlela zakhe ayithandayo phiwe indlebe cela indlebe ukulalela ngoba sonke thina bendlu empisholo yakulelizwe iva kube lezi ikhulunywa abantwana babantu ezehlela imndeni yabo ziyasithinta ngoba sonke sabuthwa la kulelizwe lase-Afrika uma umuntu ekhuluma ngokhokho wakhe wahamba ethakathe emhlabeni esecela uNkulunkulu ukuthi amkhumbule abesebalula ukuthi ngicela ningele ekhala imphefumulo emzini wonyazi linongithethela icala ngokuthi nokuthi pho wena usalindeni majiya ngoba nawe uyazi ukuthi kwenu babe khona babe nesandla esingcolile abathakathi sukuma nawe ungalindi ukuthi uzumbulelwe akuphiwa bonke abantu kumbulelwa nokuboniswa umntelele ebuthongweni nokuphupha akuphiwa wonke umuntu noma kubhaliwe esitabeleleni sasezulwini ukuthi boyiphatha kahle idlulana kuze uJehova angagcina ukuza kuwe ngephupho akusho ukuthi sonke siyoba njalo ingakho kufanele sicele indlebe ehlakaniphile yasezulwini silalele siphume siyohlala phansi nozalo
silibhunge lolu daba ukuthi ngizweni ngizwane ekhaya emphefumulo bese niyahlanganisa nisukume nizothetha amacala abazali bethu. Ngicela amandla uNkulunkulu nami ngibeke libelinye namhlanje na abazali bethu kunomthandazo la eNazaretha othi sihlawulelwe siyakholwa isibhalo sabantwana baka-Israyeli ngokufika kaJesu kusho uJohane ngokufika kaJesu bavuka bonke emathuneni baphangisa emzini oyingcwele eJerusalem. Ithi inkosi inyanga yezulu inkosi ilanga yakakhuluma nabantu phezulu kwentaba umhlangano ithi lokho kwafika ushembe emhlabeni akekho umuntu ofuna ukulala ethuneni bonke abantu bayavuka ethuneni uthi sibabuze sithi niphangisephi imphefumulo abazali bethu niphangisephi wathi siphangise emzini oyingcwele ebuhleni bokuphakama. Uthi kodwa inkinga la ifike bekhona lokho kwafika ushembe emhlabeni abantu abafuna ukulala ethuneni ufa manje umuntu avuke manje aphangise emzini oyingcwele uthi inkinga la ifike bekhona akangeni umuntu emzini oyingcwele ngaphandle kwegazi lengane yakhe akangeni umuntu emzini oyingcwele ngaphambi kokuthi kube khona ingane yakhe ezongena emzini oyingcwele. Lamasango lamathempeli eniwabona emzini oyingcwele ngizolinganisa njengasebuhleni phela ebuhleni sezulwini mayibonga Nkosi. Leli thempeli elibonayo lezitsha esithi masingene esangweni noma siphuma phezulu kwentaba yemnqumo singene kuwo uthi umngane wami uSibongile engangikhula naye emakhaya lensizwa yayinsizwa ehlukile kunathi manikhula nizinsizwa nje emakhaya kuba nemikhuhlane lenzayo yasekweluseni yona lensizwa ephuma eceleni iunyube nje iphansi noma kudlalwa induku yabona nje kuthiwa miyekeni lo usisi kakhulu kanti lensizwa ingenomo idalwe ngobumba lasezulwini ilungile yafika ekufeni yadlula emhlabeni yangena ezulwini kaShembe kodwa ikhishwa makuyisabatha
Kuvuka umntwana ekhaya ethi ngibonwe baba umngani wakho uthi usibongele igama lakhe. Kwakuwumfana kodwa negama lentombazana. Kwakuyimihla yenkosi uThingo lenkosazana. uPlatshe ephethe inkonzo ebuhleni. Inkonzo yokugcina kuJuly ephethe uPlatshe. Uthi ngibona usibongile ehleli ngala ngasohlangothini leyinsizwa. Ngathi mina hayibo engathi usibongile nje lo umngani kaBaba. Mayese phuma uthi wambona usibongile hamba phakathi kwenhlalisulu. Ngoba sewahamba nje usibongile sekuphele 2 years. Uthi mayethu uyasondela ethi uyamqhweba washokheka umzimba wonke. Uthi mayeselele ebuthongweni uyafika usibongile uthi ngeke ngikwazi ukuxoxa nawe makoti. Ngoba ngalesikhathi besemhlabeni nawe bengeke ngikwazi ukuxoxa nawe. Njoba sengize manje ngidedele uNkulunkulu uThingo lenkosazana ngizokhuluma nawe. Mina ngaxolelwa uNkulunkulu wathi anginazi izona eziningi. Inkinga yami yodwa ukuthi ekhaya umuzi wakuboke ezweni lakithi eMampondeni kwakuwumuzi ubaba kwayenduna kwakuwumuzi ohlezi ukuthi ehlifilili. Yabo njoba emzini wenduna bayazi abantu abaqhaba bakhulela emakhaya. Kuboka nduna kugcwala yonke inhlobo izangoma ithutheleka khona yonke into enziwa nemicimbi yendawo yenzela khona hlezi kuphuza utshwala. Yonke into yenzeka khona kuyenzeka khona kaNduna nakhona kwakunjalo. Uthi ngiyakhisha uShembe uyangikhipha ezulwini lakhe ngeSabatha. Athi mntanami awukwazi ukuhlala ngoba ungena nomlilo kini kubanga umbasa umlilo ngeSabatha kuphuza utshwala kwenziwa yonke imikhuba yasemhlabeni. Uthi ke ngicela ungitshelele umfowethu ngibiza ngegama ke lokukhula lezinsizwa. Uthi ngicela ungitshelele umfowethu angele ekhaya nansi ingane vule eminyango uthi wavule eminyango ngene inkosazana encane. Wathi le ngane isala udadewethu. Ngicela ungicelele wona ngiphiwe yona ekhaya ezulwini lomndeni ukuthi yona ngithethele icala emzini wengcwele. Iyothi mayifika emzini wengcwele ngene naye makuyiSabatha ngeke ukhishwa. Angikho kakhulu lo ndawo sagcina sile kuboka lensizwa. La ngikhona ngila ekutheni lama tempele esiwabona phambi kwemizi kaNkulunkulu emasangweni amakhulu kule mizi seyinawo ama tempele. Uthi usibongile uyabona makuwumhlangano njengoba kuzongena umhlangano kaJuly. Uthi umqalo wendlela neziqu zonke zakho umqalo wendlela ilanga lokukhanya inyanga yezulu uThingo lenkosazana unyazi lwezulu. Uthi zonke leziqu zihamba amagumba amana umhlaba emazaleni eTampokweni uthi zihamba ivusa bonke abantu abafile. Bese dasambeni mataba mkongena umhlangano. Uthi sifike sibekwe kulelo tempele liphambi kwesango. Mawungena ebuhleni alibona ithempeli lelo elikhulu elithole ezitsha. Uthi sibekwa lapho bese silinda. Uthi uShembe usilanda kuqala umhlangano ungakangeni. Sonke siyavusa emathuneni. Njengoba isihlabelo kade uzizwe. Ukuthi babengeziwe babonakalile bengena emzini wengcwele. Uthi bayavuswa bonke bese bebekwa khona. Uthi inkinga la ifike bekhona mase ngena umdedele. Uthi sonke sisuke simile kunengilosi emile ememezayo abasekuthini na ingane yabo ngene bambelelani kuyona. Uthi bangene. Uthi mayingekho ingane yakhe engena umuntu ingane yakwabo abangeni bahlala kulelo tempele kuze kuvala umhlangano. Uthi makuvala umhlangano kuphuma ingilosi zithunywa uShembe osuke ehleli ngaleyo mihla yaleso sizukulwane ngesizukulwane. Njengoba namhlanje uNkulunkulu ohleli phakathi kwethu kuunyazi lwezulu uyena okhipha ingilosi athi hamba odedela abantu abasethempele babuyele ehogweni zabo babuyele endaweni zabo akho mntana abongenile ukuze bathole ukungena. Nawe ke namhlanje ungenile kulomuzi ungabe ungene ngoba uze kumngani wakho noma ungene nje ngoba uyithunyele noma ungene nje ungazi ukwenza ungena nezihlwele zakini. Ungangeni inhliziyo yakhe ingaphelele kulomuzi basale ngaphandle ngoba babuka inhliziyo yakhe ukuthi lo mntwana uzothetha amacala ethu noma le nkosazana noma lo likhehla noma lo mama ungene ngoba ezothetha amacala noma uze izinto zakhe yini uyongena wedwa uphume wedwa bese bekushaya isiqalekiso ufana ukuthi bengafanele ngabuzile ngoba uzobatho isicala ngoba kuthiwa bayizindimbane bayizinkumbi bahleli ngaphandle kwalomuzi wavulwa unyazi lwezulu wathi ikhala emphefumulo mayibonke inkosi. Mawungaphiwanga kobuhlakani ngeke sikwenze uhlakaniphe ukuthi uyibone lento. Vele sabelwe sonke khona abantu abaphelezelayo kulo hambo lasezulwini abangakhethiwe. Isho njalo indoda kaSimamani ikhuluma la enyangeni ezintathu. Ngicabanga ukuthi wena wacela ukuthi ayisukume ngoba yesikhulume nawe. Ithi le ndoda mayikhuluma ithi iyaxoxa isithi bathi abakubo myeke uSibani ba vela simkhethanga uSibani ba sisazomshaya abuya azobona lahleli khona silindele yangane incelayo iyona
eyosikhulula eyosiyela ekhaya emphefumulo ngoba inenhliziyo elungile iyona isilindile uthi bese kubuza elinye ikhehla lithi iyokhula nini uthi soyinisela phela thina senali kusasa asenazi isikhathi la sihleli khona sihleli la endaweni ekuthiwa ungunaphakade mangabe sohlala la esihogweni ungunaphakade sohlala khona mangabe siyakhululwa sise emzini oyingcwele sofika ehlala ungunaphakade uthi asinazi isikhathi mhlambe mina nawe angiyena lo muntu othunyiwe njoba ngilapha ekhaya emphefumulo hlakaniphile uzazi ukuhlakaniphile abanye bama-graduate abanye bayizazi kodwa uma befikile abayiboni into abayizele kulo muzi sengathi uNkulunkulu angabafuna ukukhula abantu bayibona into abayingenele kulo muzi ngoba lo muzi wonyazi lwezulu uNkulunkulu akazancokole uNkulunkulu akayikhuluma futhi into eyamanga aza waqamba amanga uNkulunkulu wathi ngo-2017 bantu abami imndeni yenu noma ngabe ife ngayiphi indlela noma yafa afela ngaphandle emazweni angaphandle noma ngabe kuthiwa wafa ngayiphi indlela noma uthwele umphumthalo noma wakini noma ihlobo sakho mase nimfuna noza la ekhaya emphefumulo nilandele imiyalelo yakho nezimiso bese nibathatha nifike nobagcinela amasiko ekhaya nibafake ekhaya mayibonga inkosi wayengakhulumi ngobaba nobamkhulu wakho nokhokho wakho nokhokho kakhokho wakho lokhu okusibusayo ngaphakathi umnewethu esicela ukuthi ame nje kancane ubekhuluma ngokhokho ukhokho ingane izolo akazi lutho mhlawumbe ushayiwe naye phela makhuluma ngokhokho kusuke mina njengoba ngiguqile nje ngowakamajiya nje mina isibongo sami nginobaba umajiya ubaba nginomkhulu umajiya nginokhokho umajiya uyabothi isigaba sesine leso abantu bayizolo lapho mangase ukhokho lo engikhuluma ngaye mina engithi ngaye sengigadla impela sekwanele ngikhulume ngomuntu owaye mhlawumbe ohamba phakamisa ikhakha zemizi yamadoda lo muntu khona ezulwini lomndeni ekufeni umuntu ohamba phakamisa idwaba zamakhosikazi aganile maefa akayi kungena ezulwini lomndeni manje mina mangizoqhakambisa ukuthi cha sengigadlile impela sengenzele ngisho ukhokho isidwaba sengenzele ngisho ukhokho isihlangu sakho sifikile lezo sihlangu emndenini ezulwini lomndeni umuntu eboshiwe bosho umndeni ukuthi wabaqhatha nomvelinqanga baqhatha nesibongo nezibongo zabantu ngoba wayehamba phakamisa ikhakha zemizi yamadoda ufikile nemndenini ukuba kunjalo siyoba sizele sinobaba omkhulu bethu nokhokho bethu ababeyigcina imicimbi kodwa akaze bafike bathi siyabonga noma baqoqa ukuthi kufike kwabongwa izindlu emakhaya zigcwele inkakhayi zeenkomo ziphezulu kophahla kodwa akukho kulungayo emakhaya imizi itshekile ayizukutsheka ngoba ibonakala imibi ingaphendiwe njalo kuzotshela ukuthi kuzalwa ingane enamakhanda atshekile ezingenanhlonipho ingane ezingazi noma liyaphuma liwashona yini mhlawumbe naku nomama ekhaya na uyabhembeleka kushona le nobaba nomkhulu noma ubhembeleka lo muzi ubulewe inhlabathi asikho isibusiso uShembeke usakhela ikhala emphefumulo ngofuna ukuthi uShembe azobutha lezo izukulwane zasendulo ekhulunywa ngazo zasemandulo nanga ubhalile kade efunda umshumayeli bongani uJehova maNazaretha kanye nani nezizukulwane zenu ufanele ukubonga amaNazaretha kanye nezizukulwane zakhe ivesi lokugcina lithi bongani uJehova kanye nezizukulwane zakhe yini izizukulwane yini izizukulwane kusuke kukhululwa ngokhokho ukhokho oqala osuka kithi thina esemhlabeni owesibili olandelayo izizukulwane sesibili owesithathu izizukulwane sesithathu ukhokho kakhokho koze kuyofika emandulo kubo kokhokho lothi kudlule izo-ke izizukulwane akhuluma ngazo uShembe mayidumisa uJehova mangabe umkhulu wami uyena wabona umqali wendlela wayesethethica wayeselungisa indaba kakhokho kwaphela kanjalo labo khokho basendulo ababenza imikhuba nabafe impini zasemandulo engakafika umqali wendlela lithethe ubani icala lawo uShembe wasakhela ikhala emphefumulo wathi abantu abami ngizonibuthela mina zonke izizukulwane zasemandulo into engiyifuna kunini inhliziyo zenu ziphelele mayibonga inkosi uhambe nawukho amen uthunyiwe nje
lobula njengoba uvuma isivumo sebandla ungaphakathi utshengisa ukuthi laba bantu abazele bayakuzwa ukuthi lengane ethi yezwe ukuthi kukhulunywa mshembe ukhulumani eparadise phela unyazi lwezulu likhona lisedumbe ngokwenyama kodwa ngokomphefumulo wakhe nangomoya wakhe wasezulwini ushembe phela umoya engcwele unyazi lwezulu umoya engcwele nali ladi lakho ulapha lamatsha amhlophe ayiparadise yakushembe amele yena uphakathi bakhona banenhlanhla asebembonile abangafani nami nawe mina ngiphuwanga amehlo ukubona nendlebe ukuzwa ngiphiwanga futhi angiyifuni ngoba ngizogcina kusasa sengithi khona engikwaziyo ngizogcina kusasa sengithi mina khona engikubonela kona lapha eNazaretha kuhlolwa kubhulwa azihambi zangoma amen lapha eNazaretha akekho ngisho namunye usuke yithandela nje umuntu othi uyisangoma sikaShembe ayikho into ekuthiwa isangoma sikaShembe amen lapha eNazaretha akekho umuntu okhishwe unyazi umajiya mayiqamba manga ethi mina ngaya uNkulunkulu wathi uShembe inkosi kubusise eyoba omkhulu lento ngayinikezwa uShembe cha umajiya uqamba manga wafika wathi kuShembe inkosi yamakhosi bathe okhokho bama ngiqhubela umsebenzi wabuzwa wasezulwini umsebenzi umuntu umntanami wathi ukuphilisa abantu kwafanele athi uShembe umbuso ubeke kahle kanje ukuthi ukuphilisa abantu akapho uqhubela uShembe athi inkosi kubusise akashonga ukuthi lento ilungile uyabona uzofa ngoba uyayithanda usuzowambathisa namazwi akhe abamahle baba bathe ukho kwama ukuphilisa abantu uShembe uphilisa abantu mayibonga inkosi munye kuphela umuntu ophilisa abantu unyazi lwezulu mayibonga inkosi amen lapha ekhaya uvumelekile ukuyiqopha ukuthi enkulu lapha ekhaya akukho okuhlolizwa akufihlwa lonto ngoba lo muzi wonyazi lwezulu mayibonga inkosi akubona abantu uyazi khona into ebuhlungu esizwe phakathi nensuku mina ngisebenza kamasipala futhi senginelungelo lokusha ngisho noma kuthiwa simama ngipimpi anginankinga ngoba vele sekuneminyaka yabangixoxa ngeke ngiphume mina emsebenzini afone usimama kunento ephuthumayo afone ucabanga kunento ephuthumayo ngithi mina kulungile ngiyeza mfana ngithi sizobambisana ngiphume ngathi amanje yabhema njalo ngathi zangoma ngiphume ngiqoqa iphepha nami ngibamba kanje ngidlule eduze kwe-office le-manager ngithi ngisawubhema ukwayi lapha ngiyabuya ngene emotweni shwi ngize la ngizosebenza ngixova udaka kuyasetshenzwa ngilapha ekhaya nami ngene phakathi emkhosheni ngizosebenzela abakithi nabakomalume nabakomalume kamama wena usenesikhathi-ke sokuba yinkaba othunywayo esontweni ongezela ukuzothetha amacala abazali bakho wothetha ngamacala kithi uphinze ufuna ukujeka uNkulunkulu la engakhona kanti abantu bakini abahamba bevesi bechitha ukulunga uNkulunkulu ukhalile eGibisini umnandi uNkulunkulu mayekhipha inyembezi uyazi ukuthi uNkulunkulu mayekhipha inyembezi enesibibithwane ukhala ngisho imswenye enhlabathini into yoqedwa nithatha iminyaka uNkulunkulu agezwe inyembezi asisukumeni sithetha amacala abazali bethu ngoba ibona abasiqhatha noNkulunkulu ibona abasenza ukuthi uNkulunkulu singamboni bangakanani abantu ababekhona kuleli bandla silazi bethi bona bawufela kuleli bandla kodwa bafele ezihlahleni nasezikhotheni nasemkhosheni bashiya uNkulunkulu yini abantu bagijima ngesifuba bashayisana noNkulunkulu ngesifuba la uShembe kayena umngane omuhle futhi ungajabula uNkulunkulu mayekubiza njalo ukuphosa emlilweni ngolunye usuku ngangithunywe inkosi unyazi lwezulu silungisa umuzi wasefolweni kuthiwa ikuphi Empumelelweni savela umuzi wakho umfundisi uMaphumulo ngiyacabanga uyawusekhona mase siqedile ngithi mfundisi ubaba ungibizile unganako sikamfundisi uDladla ikuphi lo muzi oqala umfundisi uDladla eNkumbulweni baba ngicela ungiphelezele ngoba umuzi lo ungadwe wena usethi umfundisi uMaphumulo imoto anginayo ngithi mina ngizoyizama imoto ithatha imoto ensizwa sihamba nami ngangabi nayo imoto siye eNkumbulweni masifika lapha eNkumbulweni khona la ngijaga khona ingozi kaShembe masifika lapha eNkumbulweni uthi ubaba mase ibisibikile inkosi uthi asijikele ngemuva ngani sijikela ngemuva uyaphuma ubaba uMakuvrana sesiyaguqa ngiguqa emva kamfundisi useyangithula kumfundisi baba nangu umfana wakho bomthumile kanje usethi ubaba hayi ngimthumile kuhamba kanjani mfana ngithi baba hayi silungisele lapha kanje uthi ngiyabonga ngithi baba amatayitela sekhona alomuzi waselente Empumelelweni sekulungile inkosi yonke into ngonyama trust sekulungile usethi ubaba kulungile usethi ubaba wemfundisi
ukhuluma nobaba umfundisi uMaphumulo badala umfundisi uMaphumulo akubona abayizona unayingweve indala lapha eyishayela phansi nathi bashumayeli singabhudubezi bafowethu ukujaha siye phezulu siphusha abavangeli siphusha abafundisi sithi sifuna izikhundla kunzima lapha bafowethu awuthathwa uNkulunkulu ngoba kufanele ungathathwa udumo lwakho uthathwe uthi unemoto ufuna izikhundla uthushe ngoba uzofika uNkulunkulu lapha mase ufikile uNkulunkulu ucaca ukuthi lento awunikezanga ayikho nakini wangena ngenhloso noma waphakanyiswa amakomiti wangena wazohlala lapha ufike lapho ufike uphambana noNkulunkulu asemlindeni uNkulunkulu futhi noma uyinhlalisuthi nje uzungene uzugoduke kwabakini kuhle lokho mayibonga Nkosi amen laba bafana bathobaza lapha kwenze njani balandi impahla uthi baba uyamazi umshumalo sibanibani obekhona obengacotsi phansi ngesikhathi senkosi inyanga yezulu obebasetafuleni ngeke ngimusho ngoba wahlubuka nomfundi lo mshumalo uthi uyabona baba la ngimkhona ubaba uphuma eminyango wayeseMakuvrana uthi uyabona baba ngemihla inkosi inyanga yezulu lo muntu ayicabanga ukuthi uNkulunkulu uyamthanda umthanda udlula abanye abantu ushamba kaza athanda umuntu engathi abanye abantu ushamba usithanda sonke ngokulingana mayibonga Nkosi amen sikubeke umuntu osebenza uNkulunkulu umthumana lapha nalapha usuke emthuma nabo abanye bahliphike bashibilike baphume futhi bamlahle uNkulunkulu sikhuluma ngothando uNkulunkulu uNkulunkulu futhi maye ngakuthuma usuke ngakuthuma maye kuthuma usuke ngakuthuma ngoba uthi nothanda uyakuthanda noma mhlawumbe uhlaniphe nabantu usuka ukhethiwe ukuthi uzothunywa nje wena ngeke sithunywe sonke ingakho nasethempelini ngeke ngicotshwe noma abashumayeli ngoba ngeke simemeze isonto sonke yilo ukhethiwe ukuthi uzoma phambi kodwa hayi ngoba ehlakaniphile noma eyisazi uthi lo mshumayeli wayema la ubaba inyanga yezulu ethi mayivuke seguqela ngemkhona la phambi komnyanga seguqela khona uthi inyanga yezulu mayiphuma izimbuza usibani bani usuna athi hayi baba ngizobheka inkosi uthi lale kahle ubazobheka uNkulunkulu lale kahle ye egada wena uthi lo muntu wayeseshile ngoba wayenemkhuba egangeni enjalo nje futhi akayinakile nemindeni yawo elele thula umhlaba akasahlabi ngisho ukuhlaba emzini kayise oyise baba bamfuna kusho nyazi lezulu litshela umfundisi uMaphumulo uthi lo muntu kuhambe ngesikhathi iqembuka ibandla kwesibili abanye beyokhonza uNkulunkulu ngale emahlathini phela bakhonza abahle basezulwini kuba uvanga ukuthi singalikhuluma iqiniso uNkulunkulu munye emhlabeni amen unyazi lwezulu mayibonga Nkosi amen okunye zithixo uamen wamncane manje amen okunye zithixo khona uThixo nezithixo amen iNazaretha linye emhlabeni amen ilokho ngoba emhlophe olandela unyazi lwezulu iNazaretha amen abanye bayigqokele ukaliko omhlophe makukaliko noma ishide limhlophe phela uNkulunkulu munye akazi uNkulunkulu babe yicombination noma mhlawumbe kube yipartnership cha yiki into enjalo ezulwini kuba munye uNkulunkulu okhishwayo abe phambi kwabantu ubonakala kanjani ngicela ningifundele incwadi kaJohn 4:48 John 4:48 John 4:48 ubonakala kanjani uNkulunkulu mayesefikile emhlabeni uthi ke le ndoda iza kimi ngiyabo usho unyazi lezulu ngiyabona khona into eyishusha ngemuva isichathekile uthi baba ufuna uqamba manje uthi baba uthi unyazi ngayibona inhliziyo yakhe uthi akusekho lokho sekulapha kubangani baba uthi ngathi mina pho ngisize ngani wathi baba mangithola ngo500 ngibela ukuthi ushemba unyoke gula ufuna imali encane kangaka ngizokunika uthi ushemba ngamnikeza 2000 uthi ngangazi uthi ngiyamposa ngifuna afike lapha enemali khona bezobona ukuthi kuphuma uNkulunkulu wangempela akabe nezinsukwane nemali bacele kuyena ngoba akho lutho kubo uthi alishonanga ilanga ngezwe ukuthi useyagida ngale ethembe ezinhle usekhona lapha namanje ukhona ngiyela umbhombo uJesu wathi kuyo ikuphi leyo ncwadi eyifundayo Yohane isahluko sesine verse 48 Phamisizwe ke baba ufunde uphangise uJesu wathi kuyo bekhuluma nensizwa zakubo uma ningaboni ibonakaliso nemangaliso anikho yabonga baba uyamphoqa uNkulunkulu ofikayo usuke sekho ukuthi
abantu bambona uvele ezulwini akavezi imangaliso nezibonakaliso phela simbona uNkulunkulu unyazi lwezulu lathi linesonto elilodwa ekhaya laveza isimanga ekhaya. Amen. Wathi egadla umakoti uvela isilwane sasihamba ngamancine ehashi esinamadlebe omuntu sizogadla umakoti laqhamuka unyazi lwezulu liphethe imvubu senesonto elilodwa lihleli liphethe imvubu lasishaya kwaqhamuka izingane ezincane zesikole ezaziqhamukaphi zafike zashanga ama-exercise ekhaya saye zaginqika umakoti esekhayeka ikhanda la wayeselibona unyazi liphekele kubhala ukuthi unyazi lwezulu liphuma nalesilwane sibambe kanje wasinda umakoti mayibonga Nkosi. Amen. Uma ngiyabona ibonakaliso nezimangaliso anikholwa bangamemeza uThixo wabo thina asidukile sinankinga owethu uNkulunkulu esimemezayo ukhuluma abantu abalele thina nomhlaba amathonge athi unyazi lwezulu uNkulunkulu mayibonga Nkosi. Amen. Asisho ukuthi mawufuna ukutusa ukutisa kutuse asihlangene naloko thina ngiyabuya la ngithinta abafowethu la sekukhala umuntu la udadewethu kukhuluma isalikwazi ukukhuluma abantu bakandwandwe bakhuluma kulo dadewethu uthi ufuna uthatha into eyodwa kuningi akhulumile mhlawumbe nakuwa kukhuluma nje khona kunqwabelene nje kuwo mhlawumbe bayibona nenhliziyo yakho nje ukuthi igcwele inkukuma bazovela kanjani uzobasiza ngaphi lunga phela nawe enhlizweni yakho uNkulunkulu akucelela imndeni ikutshengisa ukuthi iboshwe kanjani ukwazi ukusukuma uthetha amacala mayibonga Nkosi. Hayimusa uba noqhamu nofezela namabibi inhliziyo yakho hayimusa ucinana kunjengomuntu omncane ajakha into yomuntu omdala lapha phezulu fika kuleyo nto ungafuni ngoba izokubhashisa le uzophelelwa impilo usemncane kanti mhlawumbe ulethe kuthiwa unozothetha amacala mhlawumbe umkhulu wakho akamisela uthetha amacala umisela ukuthi makhamba insuku makhamba isikhathi sakhe uyophelela kalasha mhlawumbe wena obekile ukuthi uthetha amacala ke musa wena ulandele umkhulu wakho umfuze ungenzi lento abathi njalo iphume edunjini ukhamba lifunza imbiza ingani usuphambi kwaNkulunkulu thenga ukulunga funa ukulunga mayibona Nkosi. Abantu abamthuka akathuka umuntu imndeni lelo thula umhlaba ongalungile kufuneka umuntu onenhliziyo elungile ngoba umuntu onenhliziyo elungile unoNkulunkulu unonyazi lwezulu nawo bafuna umuntu oneNkulunkulu abasamfundo isihonga nawo kodwa bona babe izihonga kodwa basamfundo umuntu oyisihonga bayazi ukuthi lobu buhonga babo bubavimbele bafaka esigodini sosizi bahleli manje emagumbi nomani okufa babhajiwe esigodini sosizi ngoba babe izihonga bona ngisho emndenini bona ngisho esontweni bona abasamfune ethuleni masebevuka ukuthi awulofana nathi vele uza la esihogweni asingeni ndaba sifune lo mntwana olungile ingakho kwesinye isikhathi umuntu olungile uzakhala athi yini indaba mina ngilunga ngithole imithwalo nzima ngacha ingoba bafuna lenhliziyo yakhe elungile ngoba inhliziyo yakhe elungile inonyazi mayibonga Nkosi. Sebefuna umsindisi sebefuna uNkulunkulu lento ihlukile nokuthi ekhaya wena udonsa kanzima abafowenu bathwele banazo zonke izinto badumile akiwa kubona kuziwa kuwena udonsa kanzima opatansama mhlawumbe usebenza econtrakini ibona balethe umthwalo kuwo siyele ekhaya emphefumulo yosithethela amacala bayeke laba bantu uzudwa ngonabo nje banenqaba yembuzi neinkomo badumile kanti ingoba bayazi ukuthi lo mhlawumbe wathatha ifa labo bona bahamba bethwele abasayifuni lento ngoba babophile kufeni abasamfuni lo ngoba usaphethe lezi zinto ezibafaka esihogweni bafuna wena lunga-ke mntwana kaJehova mlunga. Amen. Uthi-ke lo mntwana mayikhuluma lo muntu kaNdwandwe uthi mina ngangiganile kaNdwandwe mina kaNdwandwe emandulo angizange ngimhloniphe umamezala wami nobabezala angimhlonipanga angazi lutho nje into ethi ukuhlonipha uthi ngaze ngangena umkhuba wokuganga ngathakatha uthi ngafundisa ngisho izingane zami imkhuba uthi ngafike ngaboshwa uthi into engiboshele yona inkulu yokuthi angihloniphanga emzini uthi nyasha lapho ngikhona uthi manje umndeni uqoke lo mntwana esikhuluma kuyena inkinga manje la ikhona izingane zami ngayifundisa ububi nokungahloniphi uthi ziyayihliphiza yonke into esuka nalo mntwana isuke ekhala emphefumulo mayithi uqoqa umndeni uyakhuluma ziyayihliphiza izingane zami uzusho nangamagama ngafica baba uCaba bekhuluma nale bembuza lo muntu ekhuluma kuvuka isalukazi esidala esafa emandulo hayi nokhokho wayizolo
sithi ke konke kuboshiwe uthi lezi ingane zami eziphilayo uyibiza ngegama engizayibiza mina ngegama washo ngisho igama wathi ingane yakho uSibani bani uthi le ngane yami ikhohlakele kabi imini engayifundisa imkhuba isekudlulele kuyona ibopha umndeni athatha wonke idlozi lakubopha lihlanganisa nalemkhuba uliphethe idlozi nathi kade sisebenzisa sisizwe ile ngane ukuthi ufike ekhaya emphefumulo ithandaze lengane wasikhulula unyazi lwezulu uthi kodwa amacala ethu akathetheki ngoba fanele athethwe abanganene wethuna ngoba thina sesingaleke thuna kodwa ushembu sesifithile esandleni salo mntwana lo mntwana mayisuka la ekhaya emphefumulo eluleka abashumayela ukuthi akaye ekhaya ayobekela umndeni uyafika lapha uyezwa lo uveza umhliphisa ufaka umoya la ndeni uthi ngingamlaleli lo uthi le ngane iyangibulala ingane yami ngiyayazi kodwa ngisakwazi ukuyibulala manje ngoba sesiphambi kwaNkulunkulu asazi ukwenza njani ngoba isibakhonkile umndeni awusafuni ukulalela lengane sithi thina phela funelani ingane indawo la izohlala khona nicelela umsebenzi uthi asinawo amandla sikwazi ukusondela kuNkulunkulu ngoba siphethe ikhwama zokonakala akasondela umuntu umthandazo wenu futhi awukwazi ukusuka ngqo uye onyazini udlula kuthina manje umthandazo lo mntwana ufika ubhajela wasizwa ukuthi uthandaze nina abashumayela ekhaya emphefumulo nimcelele wakhuluma la kuthandazela simomano sakhumbula thandazela abantu wathi siyacela abashumayela nisicelele lo mntwana usibophile lo mntwana usesithwebulile nathi sicela nisithandaze ngomthandazo lo ngane ubhajwa ngithi la siboshwe khona asikwazi ukudlula sathandaza nathi singazi ibhedele mina nta uNkosi naba becela uthi ke sakhuluma ngalosuku unyazi nasilanda sikhona lapha ekhaya emphefumulo inkinga amacala ethu ngoba awukwazi ungenele yathi ungakathethwa amacala athethwa la amacala esigcawini sasezulwini bese siyongena siyogeza ekhaya emphefumulo mayibonga Nkosi inganekwane ke le exoxwayo kuwe ongaphiwanga inhlanhla ohlakaniphela ukudlula ekhaya ohlakaniphela ukudlula umqondo wakho uthi ke siyacela nisize mina isikakhulu ngaboshwa ngaphindelela umndeni ngoba imini engafaka umoya omubi le ngane yami okuyona seyiphethe umndeni ewubophile ngemkhuba yakhe yokukhunkula uthi bonke ngihleli nabo bakhala phezulu bathi uyayibona ingane wayifundisa uthi ngiboshwe ngiphinda kulungile phela sicela umntwana mtholelele indawo umntwana ukuze angaphinda aye lapho akwazi umntwana somcelela kushemba umsebenzi babonga bathi awusiyabonga nisigadelele umntwana angahambe enze imkhuba hloniphe kulomuzi mayifike kulomuzi mayibonga Nkosi ngase ngitshontsha lapho nami uthi akusho kufanele ngihloniphe makulomuzi nawe hlonipha phela makulomuzi ukuze abantu bakini bathembele kuwe ngoba akuyibuyayo bafana bakithi ntombi yakulelizwe mama kulelizwe gogo kulelizwe ethuneni umuntu akaye ezulwini ngibhele incwadi ezikronike zokuqala 17 verse 11 noma 11 verse 17 kuyakuthi lapho insuku seyiphelile umuntu akaye kashembe ngisho noma wagida kangakanani hlabelele kangakanani hamba imgidi yonke ugeqa ube phambi kwaNkulunkulu zonke izinsuku kodwa umndeni wakho ungekho phambi kwaNkulunkulu uyoshibika usuyofika ezulwini balaxa ngaphandle ukhishwa ibona ukhishwa umuntu bayabonisa bakwenzisa imkhuba sesihogweni wona phambi kwaNkulunkulu bese ugcina usukhishiwe ngoba yini wena bowuletha isifuba phambi kwaNkulunkulu jabulisa ukuthi umkhulu phambi kwaNkulunkulu umshumayela omkhulu inhlalisa enkulu phela sokuba khona inhlalisa enkulu funda ba uyakuthi lapho izinsuku seziphelele ngakuthi lapho insuku seyiphelile zakho ukuthi uye koyihlo ngivuse inzalo yakho ngovusa inzalo yakho emva kwakho eyakuba amadodana akho ngiqinise umbuso wakho ngiyabonga uvusiwe-ke nami ngivusiwe emva kokuhamba kobaba nobamkhulu bethu nokhokho bethu kubuswe mina uthi ngizoba phambi kwaNkulunkulu ngivusiwe uthi ngizoqinisa umbuso kababa wena wenzani yawuchitha ubaba wakho noma umkhulu wakho wahamba wona nawe yona sivuselwe lo ukuthi siyothetha amacala abazali bethu mayibonga Nkosi ngoba masingawathethi makufika izinsuku phela lithi izwi labadala lithi isizwe labadala lidla silaza lidla fumuka kufo omdala kufo omncane
akusekho lokwasendulo okuthiwa umuntu ogodukayo oseyixhegu lesalukwazi sekuhamba umuntu manje ashiwise ubuzwe ngaphesha ukuthi uyapho emshiye ihle ngemuva ushayile umuntu omncane mayihamba emhlabeni ngokwenkolo yakulelizwe wabethi ushayiwe lo mntwana noma ulandiwe lo mntwana noma ubhubhile lo mntwana noma ufile lo mntwana umuntu ogodukayo ongakanani lokhu ungasekho ixhegu lesalukwazi nifani bancane ngoba niwugcina umthetho ohlonipha ihlo nonyoko abasayigcina imithetho ukuthi ubaba wami wahambe ekhohlakele bese ngithi mina wayengayikholelwa ngani yena wayenganduki ngani cha thatha icala la ingani yakuzala uyisende lapho unyoko uyakuzala umama wami isidaka angingeni indaba yakhe le ndaba okusindiswa kakhulu sesindisiwe samaNazaretha ekhaya usunyanya unyoko ngobuthi uphuza utshwala ingani uphuma emathunjini akhe wena awumceleli ngani unikelela izali unikelela umndeni wakubo kamama wakho komalume wakho ukuthi nina nonke labo komalume kamama namhlanje yozala inzogeza uNkulunkulu ekhala emphefumulo ukuze uma wakho alunge aye ukudaka utshwala eganile wena uyamthuka ukuthi uma wakho isidakwa uzoboshwa thubunyoko kujoba uyihlo mayegangile noma ubaba wakho enza into ebheda awunalo ilungelo lokumbeka isandla uyihlo kuney'ngane ey'ncane ezafesele oyise angazi ngoba ezinye zabo seyiganiwe seyizozala ingane kuyoba njani uma abazali bakho bebakusola kusiqalekiso lokho ngisho uyihlo wakho angabheda kanjani awukwazi ukumfesela shiya isono sakhe leso thandaza wena umbalekele hayi ukuthi umfesele uyihlo ngoba mazi ukuthi udonswa yini njengoba ebhimba phambi kwakho mhlawumbe udonswa yihlo zinakomalume noma nomalume kanina nakuphi wena thandaza umcelela uyihlo mayibonga inkosi ushembe wasenzela into elula sakhela umfula awusazi ukuwela amagquma nemazwi mayibonga inkosi unyazi lwezulu elaziyo ukuthi umthakathi uqedwa kanjani ngoba umthakathi kusuka enhlizweni ngeke umuntu ungamgezile inhliziyo ungamkhandanga inhliziyo aye kuganga ukufebe nokumdinda nokuxoki nokuxabanisa konke ithixo lezi abavimbi ukuthi bayengene ezulwini lomndeni kudingani awuzwe nje laba bantu lo mama okhokhokazi uthi konke lokhu kwenziwa uyena kwavela nabanye futhi baveza amacala uxhaxa lamacala yonke lento nje bivuka ethuneni iza emhlabeni iza kuthina yabona uma utshala ukhozo lombila noma ngabe isithwa selibolile liyaqhubuka libezana libole kakhulu bese liyamina liphumele ngaphandle likhephuzele bona umhlaba ukuthi le lombila unjani nakho ukufa kwabo namacala abo akhephuzela aphume sewukufa angene kithi emagazineni ingakho kunesihlabelelo sithi bese thweswe thina inkosi usindo umphefumulo wakhe akekho umuntu osindo umphefumulo wakhe onganene kwethu ophilayo njengami njoba ngiguqile othi usindo umphefumulo asuwuzwa umoya awusindi imiphi lemphefumulo akhuluma ngawo shema bese thina ijoka lemphefumulo elabazali bayethu owakini nowakithi abayizona nabakuthanga nabasebandulo basinda senze izinto ezibheke eceleni nje imithwalo yabo iyasinda uma ulibo lengcwele nenhlamo yobangcwele uma kungcwele impande namagatsha yobangcwele uma okhokho bethu babehamba kahle phambi kwamveli nqange beyihloniphile umhlaba nathi siyobangcwele senze ububi njengoba ububi busuke emathuneni abusho ukuthi uma uhamba noNkulunkulu zonke izinsuku ugida wenza yonke into usungcwele
laba bantu bakina ngena phela kuyamuzo okhanya phezulu kwelanga nenyanga nemthwalo laba bantu bakhandilwane besaphila okhokho bethu babekhanditi kotikoloshe bekhanza imkhovu abanye babenza imkhuba beganga ngabantu bebakukhambeni lapha bagqilaza imndeni yabantu okhambeni benemlingo yabo bayilanda le emazweni bese bazoganga ezweni lase-Afrika abanye baneyibuko sekhona neyibuko zamakorekoreke kumva manje abantu baganga ngazo balimaza iy'ngane zabantu yonke leyo mkhuba isuka kuphi empandeni wena kophilayo funa kushembe siyayifuna lendlela amen kodwa idlule engozini funa ukuthi inkosi konakalaphi likabani lelicala elenza ukuthi ngithanda ukuganga angisakuthanda ukuganga kodwa ngiyakuthanda ukuganga funa kushembe ushembe wenza into elula walanda izulu lalo umfula wakho ubeke emhlabeni usayaphi pho manje hayi lokishini pho ngayokhuluma ngamacala emndeni yakithi leso ndedlule kanti sinomfundisi umlungane ukhuluma into enzima kabi umfundisi umlungane silapha endlini yamakhosi ekhuluma ngokhokho wakho wasuka emandulo wahamba ezingene efuna nabo abantu abakwazi ukukhumbula ukuthi wathola inyoka embili wayishawa iphambaniswa igqibe egqekeni wathi sonke isibongo salapha ekhaya bonke abantu bala ekhaya bongena enhlabathini into zabo zophambuka awucabanga ukuthi umuntu wasendulo useyabala ukuthi mina nginey'ngane ey'ntathu benikhona ngesonto endlini uthi uma kukhulunywa ngomndeni mina nginey'ngane ey'ntathu uthi ngiyabonga namhlanje ngoba umkami ukwazile ukuthi azovela uNkulunkulu wamveza ey'nganeni zami ukuthi bahleli lapha ekhaya emphefumulo balinde mina mayibonga inkosi wafunga umlungane wathi ngizolanda inkomo benikhona babuzile wathi ngizothetha amacala kade ngifonela nje mshumayeli kunomcimbi emndenini esihlobene nawo kanje ngathi cha baba ngoba ningakenzi lutho ungabavimbi lawo bantu kodwa mase niqalile sengitshela mina nawe kokhona uma usuqalele uhambo lalapha ekhaya emphefumulo naqala nathola amandla naqhuba iy'nkomo ney'mbuzi nizothetha amacala bese niyamala emcimbini ngoba phela lezi inkomo enizothetha ngazi amacala ushembe uzolanda labantu bokuqala babengabizwa emndenini ababenganakwa ngoba bafe emandulo abaziwa okuyibona onkulunkulu begceka okuyinzala abantu okuwumphembu wey'bongo okuyibona baletha intuthu nokufa bathi thina sinakiyo bahlabelana bodwa izalukwazi zasendulo ezingazangenawo lezi zayizolo esizenzela idwaba zenzela idwaba kwenziwe yonke into futhi sekukuhleke namhlanje sekubizwa ngisho amabhendi ngisho amanazaretha abiza amabhendi ugcine sekuhlatshelela ingoma zasemhlabeni ungasamboni ushembe ukuthi ukhona phakathi komuzi kodwa kwenziwa umcimbi ngendlela yasezulwini ugcine sekuhlatshelela ingoma zomajiya nethongo lapha ekhaya linyiphe liphumele libe ngabantu hawu kanti basenza lento esibophile esigodini sosizi bayenza la emcimbini wethu ukuphimba umcimbi kuqeda umcimbi uyabona okade ekuyena kade oyinhloko lomcimbi ufaka ukhonkolo kusuka phansi enyaweni egqoke enqeni kuze kuyofika ekhaya mase umbuza kwenze njani athi uzalo lomthakathile ushawa uzalo uthe wena ulungisa amaphutha abazali bakho waphindwa walungisa ngamaphutha futhi sikhona nesihlabelelo sasemhlabeni esikwazi ukuthi masihlatsheleliwe ushembe akwazi ukuvusa ngisho umuntu wake nolelethuna umhlaba ngoba lapha ekhaya lolu hambo lasezulwini mase kuhlatshelelwa kuthiwa nkosi yethu simakade uvuka umuntu ethuneni ubike usizo lwakho kodwa uma uthi wena uyakhokhoba ngimile mina eJerusalem ukhona ni wakavuka wakhuluma ngoba iy'ngoma ezaqanjwa oFather Christmas laba abagcwele izwe lakithi ushembe ubeke izihlabelelo ezumthandazo mayibonga inkosi asikho ihlabelelo esibhama khona esithi izono zami zandile zingangenwe nezikhanda lami ukhala umuntu ekufeni uthi ngethulwa ubani wemphumuzi nansi ingane yami inkosi angithi nehlabelelo sithi sifunele bakhe abathunywe uhola abaningi wena othunyiwe umndeni wacwiya phakathi kwezindlu zakini wena uboni lokho ujaha into engakufanele jakuba mshumayeli jakuba umvangeli jakuba umfundisi uzogcinisa jakuba ushema banjani namhlanje abafundi bawo shema phansi emgodini ngaphansi exhaphozini bakhonza abahle basezulwini nani maphoyisa lapho emzini kaNkulunkulu umuzi onyazi lo sike sizwe abantu bahambe behuma mina ngithi abantu babengitshela ngithi angangiyeke umuntu ungangitsheli umuntu ogula uyagula lo akathandanga na umndeni wabo angifundi umuntu ongiphatheka kabi hawu bayagxeka lapho bathi umuzi wakho lo ukhona umuntu ophilayo ekhanda lakhe umuntu wasemhlabeni ongaqoqa labantu abacaba baphuma umhlaba amakhumba banomhlaba ukhona umuntu ongenza lo ongaqoqa imphefumulo ukugula nje komuntu ngiyathi mina umlalelo umuntu umbotho uyaguma umshiye phansi kalokuxoxa
uyagula ekhanda akazalwanga ngoba elethe emhlabeni uzothatha amacala uyizalele nje intombi uyise nonina uyagula awukho umsebenzi wakho awuzele emhlabeni lapha ke nani maphoyisa nathi sifuna nikwazi namhlanje liqondo baba uSenzo uqale ngayo inkulumo ekseni wathi uShemba zangaza axoxwe umuntu beqonisile baba uSenzo uShemba axoxwanga umuntu kuwumthetho wasezulwini ukuthi izwi liphathiswa amakhosi hamba naDaniel yokhuluma nenkosi uDavide ukuthi nokuthi ngoba uNkulunkulu vele abantu wayebabeke emakhosini wakwazi ukuthi abefundisi bezwi kaNkulunkulu abakhosi mayibonkosi sikiyeke kwamanje amakhosi ayiveze edala umveli nqa ubhalele nasencwadini abafana bakaJakobe embusweni wamaRoma ukuthi amakhosi nje ubona namanje nje umbuso wabelungu inkosi ayixothi phansi angwazi amakithi amakhosi namhlanje ayaqhulushwa nje uhulumeni uyaqhuluza washonisane amakhosi agcotshwe umveli nqa angisho imkokotelo mina le ekhandwe oSeth of Flagship Steel amakhosi khosi ngikhuluma ngamakhosi oSelwa mayibonkosi abantu abadaliwe ukuthi bahola isizwe sakamthetho bahola isizwe sakabantu bahola isizwe sakabantu hayi amakhosi khosi ngathi kukhona amakhosi kuthiwa uJatoni ezweni lakithi khona amakhosi agcotshwa amabhunu ngesikhathi eqeda ucanda izwe lethu kwasekugcotshwa ngisho amakhaladi ngisho amandiya amakhosi angikhulumi ngala bantu abanjalo ngikhuluma mina ngamakhosi oSelwa agcotshwa umveli nqa uNkulunkulu wayethumela abaprofeti kuwo hamba naDaniel uyotshela inkosi ukuthi nokuthi izwi kaNkulunkulu malifike emhlabeni kwafanele liwele umuntu liphathise umuntu lokuthi inkosi sifikile emhlabeni hamba naye unyazi lwezulu cha wangeke ubone lokho ingakho kunikezwa amakhosi izwi lasezulwini lokuphathisa amakhosi mayibonga inkosi wakho ke nokumonga sikanqamuka izandla futhi ngalokho phela uShembe vele usilandoda ke wasimbathi ingubo enhloko wabhekisana amandla bhekisana amehlo phansi abantu abangiphuca izandla manje asenazi izandla sesilwa ngezwi kaShembe ikhali zethu Shembe unyazi lwezulu ihlangu zethu Shembe unyazi lwezulu sithi-ke sicela ukudlulisa lokho bakwazi abantu nani maphoyisa lapho ningami lapho lokho nithi bantu wakwahlubuka cha ungakubuzi lokho bantu asifuni lokho akwenziwa lokho la ekhaya ePhemulu kodwa uma khona enimaziyo ukuthi uMajiya wakwahlubuka ngemihla yenkosi unyanga yezulu ngemihla yenkosi uThixo lenkosazana wangalibona inyanga yezulu wangalibona uThixo lenkosazana wangalibona unyazi lwezulu wahlubuka lowo muntu onjalo asimdingi ukuthi azongena kulo muzi mayibonga inkosi wamncane ukamela amen akadinga athi angene kulo muzi akahambe aye uNkulunkulu ukhona uNkulunkulu phela uhamba ngenyawo akuyena lo uNkulunkulu wasedlala igebengu ezasezidlala ngawo uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wethu sebemcindezele befike sebembambathi ikhanda bathi izwi lenkosi lithe ayikho leyo lo uyayikhulumela lo bese dube manje uphuma yena ayikhumelela bese sithi izwi lenkosi lithe asimdingi umuntu onjalo ozongena kulo muzi ngoba uzonqamuka ingalo umuntu nje ongazange ayibone inkosi yethu unyazi lwezulu wasala lapho esala khona abangani bakhe ongalibonanga uThixo wasala lapho esala khona khona izithixo zakhe ongalibonanga unyazi wasala lapho esala khona ongalibonanga asimdingi ukuthi eze kulo muzi akahamba emzini oyingcela eNkulunkulu unyazi lwezulu kusukuma inkosi isho ukuthi siyamthethelela usibani bakhe mayibonga inkosi amen kumele ukuthi angene kulo muzi hayi mayithethelele umuntu Majiya nje uthi uthethelele uMajiya hayi asimdingi la akangeni futhi kulo muzi nako kunye baba uSithemba ngoba abantu babuye banifonela nako kunye mina ngiyakusho manje ngakusho kwenu mina ngiyakusho baningi abeza la angithi lapha ekhaya masithunyiwe siyayisitshela ukuthiwa asihambe siyobikela imindeni yethu angithi njalo inkosi ungayithathi lento yenze yakho yowedwa uthi yakini endlu yakwenu hamba ubikele umndeni wakini mude omunye umuntu ethi hayi obhuti bami sebashona sesizodwa ekhaya hayi bakhona nje abazalwa omncane bakhona nje abazalwa omkhulu omncane bakhona nje abazalwa okhokho omncane nganabakini iyabona ileso sizukulwane isendela kini lonke le hayi ukuthi uzozikhombela endlini yakwenu hayi obhuti abezwa nje cha hamba ubukela isizwe sakini amen ufuna ulibo likamkhulu wakho likababa wakho likamkhulu nizothathela baye bathi abanye abantu ikhonza izinhle zasezulwini cha mshumani Majiya thina ukhona umndeni sifuna ukubikela manje abanye basale ephakameni
senze njani beze na cha ningabavumeli bezinto asikwazi ukubamukela abasala ngale phakathi asikwazi ukubamukela tjelani nina izindlu lezi ezikhonza nani noma abantu abangakholwa abangafakeli kulo kodwa labo abasale phakathi ningabatsheli ngoba ngeke bangene kulomuzi abantu abangena kulomuzi asebenzele umnyazi paradise ukuthi uthethelele umndeni wakasibanibani uthethelele usibanibani usengangena esontweni mayibonge inkosi abasala ngesikhathi semihla inkosi uThimo lenkosazana bangalandela balandele abakuthandayo cha lo muntu akwazi ukuzana noma ngabe kuthiwa useyezwa akangayezi la ufana umuntu okhokobayo akaye enkosini khona phela inkosi inkosi yamakhosi thina sahlubwa ngemisa inkosi uThimo lenkosazana sahlubwa ngenkosi inyanga yezulu sesicela ukubona esontweni bakhulume nonyaza hayi indoda ethize uNkulunkulu wethu phela uyavuma lapha noma ungafike sangomthathu ufuna ukukhuluma nenkosi sizoze endlala sahlubuka uye kuyena uNkulunkulu yena othatha inqumo mayibonge inkosi amen ukwazi ukudedela kulomuzi kodwa mako wakini mshiye baningi abanye besho la manje sibabikele cha ningababikeli lawo kodwani nje ibona tshelani luzana wagcuma umunye lapha wathi usiyabonga mshumayeli manje sizona nithi asola umndeni sesibona ushuthi ngeke sikwazi kuyaphambi cha wozani nabayekeni bona mayibonge inkosi sesiphetha la abantu besasikhalela bafuna ukungena ekhaya emphefumulo ngaphakathi endlini usanda ukuvulwa sawubika enkosini unyazi lwezulu lathi nizongena kanjani majiya kuloya muzo ngabe imphefumulo nizohlala kanjani imphefumulo kosamakhosi asazi kuneziqe emva kwethu abantu bayakhala bathi umuzi bawakha uyazi abantu abaningi lokho bazona ngaleso sikhathi bathi omajiya basivumela singene emizini esanikela nathi kuwo kwangethina nathi asithi indlethu yokwenza 14 no23 no25 unyazo lajika ngomhla 23 lathi la ikhala emphefumulo bohlala imphefumulo mayibonge inkosi lasendawo enkulu nabantu okwakha indle esonto abantu bangayeki ukuza la ngoba bethi kuyanetha esho baba abantu beyinkeshezana sithi uzobe kuzobala ngoba uNkulunkulu yazi ukukhona ukuthi umphikise uNkulunkulu ngenhliziyo ungaboni akuchaza ukuthini mayithi inkosi yami kuzoza abantu ngoba bekho nje abantu kanti ushembe wayazi buka namhlanje ihlwele igcwele la ayilandwanga umuntu ilandwa unyazi nemndeni yabo manje ke la namasese singaphakathi ukhala umuntu ngaphandle bangicela mshumayeli khona abantu abakhuluma bathi baba ka asibonga abakanzama sibonga bathi bawosi ya mangiphuma la ngithi ngikwenze njani bathi kwakuyisizwa kakhuluma nakukhuluma ikhehla likhuluma kulo dadewethu yini kwenze njani isikhathi senkonzo phela futhi amadimoni ayawazi ukukhuluma yabona abantu bephakama emzimbeni womuntu nedimoni liphakama kanjani singakujabuleli lokho sibothandaza sicela uNkulunkulu asehlukanisele ngoba sinamehlo okubona asikwazi nokuzwa wathi usheba abantu bofika ngeyibonakaliso nangamaphupho labo abakhuphukayo abantu abasuke bengadlulile ethuneni abasenganene kwethuna abasakhala namadimoni kawadluli phela ethuneni ngoba wanalo idimoni phela langemhlabeni kulona lasezulwini akukhamuka futhi ngaphesha kwethu idimoni likhande uLucifer ngesikhathi exoshwe ezulwini ezemhlabeni wafika khanda amadimoni amadimoni ke imphefumulo yemndeni yethu imphefumulo yezingane ethwetshulwa abantu abagangile khona abantu abakhohlakele kabuka abambe ntshontsha amathunga inhlabathi yamathunga bewalilungu bewahlanganise nemithi benze yonke into bese bemenza umphefumulo waleyo ngane beyiphendule bese bayisilwane yilento esiyithandayo esihambela ngapha egodleni zomajiya kuthiwa hayi yakumajiya ngokumajiya unabaluzi imphefumulo yezingane ezaphuphuma zachithwa zalahla zakhushulwa zahlanganisa namalungu bese zenziwa ilwane ushembe la ekhala emphefumulo ubonakala ekhiphe emkhosheni eseyilandile wayihlwitha ezakithi nezakini amen munye ozwa umama likaphela umemeza abantu bezwe ezakithi noma ungangayibona kodwa ikhona endulo abantu babekhohlakela abantu babenganqeni ukuthi umntomzane ahamba wena imfula aye kusimamana lapha usimamana ngicela uzube isigwili uye kulokudlo usithenja wena inkomo zakhe ngicela amathafa woza wena uyakudlelezela lo unento yakhe noza nangu nezinto yakhe hamba usifunele umbungu wengane kodwa kube ingane yakho akube igazi lakho usezogadla ekhaya yakho ucusha umuntu okazana abaphumele lezisi uthathe namahlwile nembungu uyokusha ubuya nikezwe abafana lezinduthu abafana
ngakanani imizi enabafana nami ngiyawazi abafana bomkhulu wayebafana baboshiwe manje bangcolisa imizi oyisemkhulu ngoba befuna ukuceba Manazaretha singafuni ukuceba ukuceba sikufunayo ukuthi sibe noNkulunkulu siphile impilo enhle ehlambulukile mayibonga inkosi kunjengensizwa thina siluleke insizwa ukuthi ayikhule zigane zakhe imizi oyisemkhulu imizi ehlambulukile hayi imizi emihle omncane ungcono kwakho umuzi wakho round abahla bapendwe ngodaka babhandwa ngodaka bapendwa kahle ngelezinto lezi insoyi into umcako ibe mihle ibonakala ukushanela egcele kube muhle kunokuthi wakho umuzi owamaglass kusuka phansi okufly emoyeni ngawuthinta inhlabathi bese kuthiwa awusibani bakho umuzi omuhle kanti uthwele ngoba baningi befika lapha ekhaya Nkosi yami sekufika imndeni uthi usibanibani wathwala ningangeni kulowo muzi bantu abamsiboshelwe yena usibophe wasiqeda umndeni wonke ubophile ngoba wathwala uthi ke insizwa semima uthi ke insizwa kaHosiyana thina sabakoHosiyana sahamba emhlabeni singalungile uthi ngisho inzalo yethu engalungile sasenza imkhuba ekhaya nje kwakuyinto yakhona kunjengomndeni uthi uthi ekhaya uthi umndeni wami inhlambe yakhona umndeni wami yakhona nje inhlambe ngisho ingane zakho sezathathazelele leyo nto sezaphunyelwa leyo uthi ke nathi sinjalo manje ushembe nje bezosifaka la ekhaya emphefumulo ngale ngane intombazana usazosigeza ushemba sithula ithixo abese sifake esikoleni sibe izingane sifundise ukulunga ngoba sesingamakhehla amadala kodwa sasingalungile sazobuyela esikoleni nakuwena njalo khona phela ukuthi akuvelanga kuwe musukulinda kuze kuvuke kuvela mawunawo amandla sukuma uyazi umnikelo oqala ofuna ushembe la ekhaya emphefumulo muphi inhliziyo yakhe ephelele mayibonga inkosi ukho omunye kuza kamumva kuyisiko lasezulwini ukuthi kukhutshwe inkomo nezimbuzi nesimaya makuyoxusa uNkulunkulu kodwa ushemba kanendaba naloko noma ngaba unako inhliziyo yakho mayiphelele ihlambulukile ushemba uthatha yona yenze isophi yokugeza umndeni wakini ayithatha yenze umlotho ukulamula umndeni wakini ayithatha yenze intethelelo okuhlawulela amacala omndeni wakini mayibonga inkosi bahlanjulula umndeni ukwazi ukusondela kushembe ayithula ithixo ngenhliziyo yakho ukwazi ukusondela kushembe ukucelela ubona uthola umsebenzi bona ingane yakho iyakondla bona ubaba uye kodwa kwawutshwana ngemali akunike mama wami asicele inhliziyo emnene mayibonga inkosi uma amandla ekhona kumndeni senuhlanganisile ulalesise kahle imbuzi ekhulunywa ngazo kukhulunywa ngamazinyane embuzi imbuzi ezincane amazinyane embuzi lokho koqhuma ponjwana ongakakhwelwa kuthiwa ngesizulu ibhuzazana lezo noma ithokazi ngolimi ke lana ke ko Father Christmas kuthi uyintombi ngisho lengane ningazi phela isizulu phela saziwa namadoda ngakubona indoda indala wena umuntu uyakhuluma kanti uzuqinisile izwi usuqinisa ulimi imbuzi ezincane engakhwela kukhulunywa ngazo eyoqala yokuthuma ushembe kuthiwa uthumekile uthunywa ushembe uthunywa emathunjini omhlaba egodini zosiza ezidampoko enawulanda ingane ezaphushula nezachitha nezalala nezakini ikhona uyazi ukuthi khona amakhehla egangile nabanumzana abulala ingane zabo efuna ukuthwala ngazo zikhona hleze mhlawumbe emini babe khona nabantu abaphiwe leyo hlathila abantu bayesaba ukukhuluma phela bayabona ijazi umvangeli wakithi lo sihlezi naye sahlala naye uvulwa lo muzi uyazi uthunywa uqhamuka le eNewcastle uyena oqala owaqoqa umnikelo kuzokwakhiwa lo muzi 26,000 ngakubo ezokuthi kuzokwakhiwa lo muzi wasezulwini abantu bayesaba ukukhuluma uzobona nje imizi bethaphuzana bebanga uhle kodwa lokho asishukube ungahlali kodwa futhi nendaba oyitshela abazali bakho noma oyitshela umveli nqangibuyele nayo emuva izokugulisa ngoba kufanele uyikhulume usinde omunye khona abantu ningayifuni izinto ezolifaka eweni into esizele emhlabeni ukuzothetha amacala abazali bethu bese besipha imfudumalo basipha impilo ephelele hayi impilo yomfakela basipha impilo ehlambulukile
angathini emvelo natural hayi kwakhiwa. Amen. Imbuzo yokuqala imbuzo ukuthi siyakuthuma shembe sicela silandela imndeni kusukela emandulo. Ababhubha abathwetshulwa abakhupha abathunjiwe abafanga konke ukufa ongaziwe ezulwini. Ezulwini akaziwa ukuthi umuntu uyabhubha. Ezulwini akaziwa ukuthi umuntu uyafa. Ezulwini akaziwa ukuthi umuntu ulandile uyalamba. Akaziwa umuntu ezulwini ukuthi ukufa nje lokushayiswa imoto nayo akaziwe ezulwini. Ezulwini kwaziwa into eyodwa ukuthi abantu bayagoduka. Umuntu ogodukayo ungakanani? Umuntu ongakamfanele agoduke? Cha. Endulo umuntu ongakamwayi khulule ebuthweni kuthiwa ngamboka. Avusa umuzi aganwe kokuphuma amabutho uphuma intombi kwakuyinkolo yawo. Uvikela izwe. Umuntu ongangama. Abantu ababeze ngocisha bayakho futhi labo baba labo bafanele obaba labo ingqolobane kufanele zibe khona emakhaya. Umuzi ongenayo ingwevu uphandle ngoba inqolobane unefundisa abanomzana ukuthi khanje kanjani ifundisa amadodana. Izakwazi ifundisa umolokazana. Fanele bakhule labantu baze bakhulume ngesikhumba. Babe nesihlangu esimhlophe. Mayibonge Nkosi. Bakuyimpelo le kuyinkolo ngelizwe. Namhlanje abantu bayabuntuka. Usukela umfana nje abazane umfana beyibhamuza nje akhuthuka inwele nakamshawa idlozi bese kuthuse egugile. Esibili imbuzi ukuthi shembe sizala phakathi kwabathakathi nezangoma nenyanga. Ezihamba emhlabeni benbalapha abantu bagcina sebemule sebethakatha. Esithathu Nkosi abantwana abaphuphuma bacitha balahla sicela usihlambele bona. Esine Nkosi labo bantwana sicela babelethise ngokusemthethweni bathola amalungelo ababantu. Ingane eyaphumayo ithi inyanga yezulu iyabulala ngoba ufuna amalungelo. Ungathi abantu bebafuna amalungelo emshekweni ebhedayo. Afuna amalungelo entweni ebhedayo. Esihlanu ubacela intethelela bona emndenini. Ababulala abafowabo befuna ukungena amakhosikazi abo. Ababulala omnakwabo ngoba befuna ukuhlala bodwa esithenjini. Ningi mkubenza bangekwama bangamadlelo bangayonke lapha ke sekubanjwa nje inkosi. Sibulala umuntu umthakathele ukuthi ufuna ukuba ngumshumayeli. Umthakathele ufuna ukuba umvangeli. Umthakathele ukuthi ufuna ukuba umfundisi ezweni lakini. Umuntu maye umshumayeli ekhethwe ngokwenhlanzeko. Wenza lowo msebenzi. Akuyona into afana hamba aqoshe ngawo. Umvangeli wenza lowo msebenzi. Umfundisi wenza lowo msebenzi. Akuyona into efanele siyibele leyo. Yakhuluma inkosi kwakuyimina kuzimama. Kuba kusithele. Uyabuza ngoba kusithele babusende ukhulile bazanabuze inkosi thina siyazabuza. Uthi baba ngicela ukubuza labo bantu abaphika lento ikhala emphefumulo. Uthi we baba lalela. Ushunyazi lezulu. Uthi lalela baba wahlika stebhisini ayimixoloza phambi. Uqithi wathi lalela baba. Omubi akangena esihlahleni nasetsheni. Kodwa omubi ungena kulabo bantu emathembile abakhulu. Wathi bayekela labo bantu abathandwanga umndeni. Usethi uyabona baba angcona amakhosi ondaba ezinto ngoba bagqoka amajazi oyisi ukuthi baba ngamakhosi. Uthi abanye bathatha amajazi akithi kaShembe. Abanye bathatha ngenkani. Uthi sithule kodwa ngale kufeni ufika phuqwe ngoba kulona la lomshumayeli elokuvangela lomfundisi. Uthi elakithi kaShembe wayishala isifuba ayishala nangoba kunene. Siyabonga ke bakhonza abahle basezulwini. Sicela uNkulunkulu asiphe indlebe yasezulwini. Sikuze uNkulunkulu akwethulane ukukhuluma ngabantwana babantu. Amen. So cela ukuma la. Sicela uNkulunkulu wakithi ebuhleni bamaNazaretha. Umvangeli wakithi sesomnika emini ngoba wakithi sila hlezi sihamba naye la. Useyosihlephulele emini. Sicela ukubuyisela umsebenzi kaNkulunkulu ngesihlabelelo sekhulu nama-55. Sicela kumshumayeli ongenalo izileposho njengami elivulekile sokwazi ukungena sonke 155 emva kwazo umvangelo wenkosi obese sicela isibusiso inkosi busa uguqa abangcwele. Inkosi busisa izilayo kungabantwana bakhe. Amen.
Hallelujah.